Satrick Sithokozile busuku namhlanje nokho ke imfetezana izulu ikhona ngePumalanga yenaga nakhona lapha ngaphakathi nenaga nakhona kulezini isifunda sakhona ngapha ngaKwaZulu Natal seliqale khona ngapha ngeKapa kuhle mimoya egijima konje kwaphela busuku namhlanje kusasa siyalibona ukuthi nokho ke siyabona ukuthi imoya leyisesekhona khulukhulu phakathi nenaga ngapho kanti ke nawuqala khona ngapha ngePumalanga yenaga nokho kwenza kuthoma linekungu ekseni semfetezana nje kwaphela ekhona ngapha ngePumalanga yenaga siyeliliso sethu siyabona ukuthi nokho ke nakhona ngapha ngeKapa sikathoma isilahlindwe esisa ngombana kungatsha amadlelo ngapho sihlogomele khulu kwamambala nokho ke siyabona ukuthi umtshiso lo mkhulukhulu nakhona ngapha ngeKapa lapha kodi asihlogomele khulu kwamambala siqala amazinga okutshisa sibone ukuthi anjani ngapha ngeGauteng uyabona ukuthi nakhona ngapha ngePitori liyatshisa ngapha ngeJohannesburg eBrithon omkhulu liyatshisa ngapho kuMarabastad ngapho lihle eSprings lizakujama ku30 nawuvakatshela lesi isifunda eLimpopo phasi kwaDlawulale ngapho liyatshisa nawo ngapho ngeMusina lijama ku36 233 ngapho liphala le34 likhamba lithi pharaphara ngamafepulukwane 30 nawuvakatshela lesi isifunda asilqale khona ngapha ngeMpumalanga leGaboni Mbicane lapha esikhukhuza kuhle khulu kwamambala ngeMiddelburg ngemalahleni eCarolina ngapho ngaWandebele yoke sekhuna ngeEmelo ngemkhondo 32 nawuvakatshela lesi sifunda seliqale kwaZulu Natal eMgungundlovu uyabona ukuthi lijama ku31 ngapha ngeThekwini 28 ngapho eVryheid ngapho likhamba lwathela 32 nawuvakatshela lesi isifunda nakhona ngapha ngePumalanga Kapa yabona ukuthi imali etswayo emthatha ngapho liyatshisa eGraafrenet lijama ku38 lichisa khulu kwamambala likhamba lithi pharaphara ngamafuna uvakatshela lesi sifunda emakhanda lizakujama ku35 kana uqala ngapha kweStern Cape uyabona ukuthi nawusepofort weselichisa khulu kwamambala jama lapha ku38 wehle uthe Kapa 26 ngapha eWorcester 33 novakatshela ngapho Riversdale lizakujama ku28 novakatshela lesi sifunda ngapha ngeHlagweni Kapa uyabona ukuthi nawusekurumane 14 nawulapha eUppington lichisa khulu kwamambala eKimberley lizakujama ku35 novakatshela ngapho ngapha ngeTR lithi 35 novakatshela lesi sifunda Free State uyalibona ukuthi lapha eBothaville eKroonstad ngapho eFrankfurt ngapha ngeBethlehem eFicksburg eBloemfontein lijama ku34 novakatshela lesi sifunda asiliqale khona ngapha ngeHlagweni Tjingalanga nakhona ngapha ngeRustenburg eMahikeng Ottosdal nalapha ngeThoskal zakujama ku35 nawuvakatshela lesi sifunda umndungwa ubungela kokhosi uthi iye zwene Ndebele